tātou tāpo inga se i suane tātou tuspaia salamo e valu. Salamo e valu. Salamo leo lea whaitawina ia matainai tātou tāpo inga e tāpeno inai. Ia o tātou loto manganga tu tasi atu i le tua le whamoe moe o le ni tai au. Suafa manu malo tātou ori whaolo Jesu Keriso te whatalo whatu le pa ia manu o le tātou tāpo inga le ni tai au. Le tātou kalesia iau tātou ainga lotu whatalo whatu. Whatalo whatu fo i na ia inga mawo o lo tātou whaitapo inga whatasi. Ia mesi fo i o tō le whanau. Whatalo whatu le suafo Jesu Keriso le tātou ori whaola. Ia mesi fo i nisi o mātua ma inga o lo tāpo i mai lunga o penga te whailangi. Ia whatalo whatu i le suafa manu malo le tātou ori o Jesu Keriso. Whaftai wa wale marosi le nei tai au, tātou toe whasira whai ai, i le manu malu pa ia o le tua, whaafo i le viinga ma le whaftai i a te ia. Salamo e valu la tātou whaitau whawa wa i ai, mai le whai upu mua e whaangata mai le whai upu muli. Salamo e valu, tātou te whaitau whawa wa i ai. Le alielo mātou wali e siri lava lo suafa le lalolangi ma lava. O e lava o e wha siri lo vi inga i le langi. Au vai atu i lo langi o le ngā luenga o tamata mai lima, o le masina a toa mawhitu na e whaia. A wawa e wha mawalale ane te isi o ia i angelu, o e wha paleina foi o ia i le mamalu ma le mātanga o fie. O lafu ma moe ma povi ma lava a toa ma vanu mai wha o le vau. Hei tau whātasi, le ali ie, lo mātou o rii, e siri lava lo suafa i le langi ma lava, tātou tāpua i le tua. Tua e pa ia e wha vau. Wa uru whale lau whanau whatua tua, si a ele vi inga, o le whaaftai ma le whaamanu e whaitau langa ai, i a te oe lo mātua tua e le nei tai au. Ai mātou te tū lava le lie, o mātou mautino, e mātou o le whanau ang sala, i lo tātou vāno nofo ai mana ua fio, ai maise le tele o mātou whale tonu ma le anga, i lo mātou vāro nofo ai ma le isi uso a tangata o lo mātou tāpua i le nei tai au. O mātou mua i o atu i luma o lo whatawhaitau langa pa ia
Ma mātou tō tūli ma pōpō, mātou whata ma whapea. Ia lofa ta mā whamangalo mai le tangata ang sala le nei tai au. Ia whamangalo ina I mātou le toto Yesu Keriso, na whamalingi ina I lungo le sātauro. Sausauina o mātou tangata atoa, o mātou mawhauwhau, o lo mātou tino atoa, ai maise o mātou loto. Ina ia mamā le li ie mo lau o fio. A wā o loto o mamā, o loto ia e fia fio ai lau o fio. Ma o loto fo I o mamā, mātou te iloa atu ai lau o fio e whaavavau. A fio mai a nganga pa I ai, I te tonu o mātou loto o whaamamaini. Ma tautonu ina I mātou le nei tāpua inga o la mātou whaia le nei tai au. Ina ia mātou whaia le nei tāpua inga le moni ma le whaamaunu. Ma ia I watu mea umai lo vi inga e whaavavau. Lo lava suafa Yesu a mātou te talo atu ai nei. Amen. Tātou pese se lau se furma le lua. Se lau se furma le pese o la tātou pese. tuspaia o le tusfilifilia mo tātou le nei tai au ma ua mai lea le whengainga fou mua koronito lon tau po sfun ma le lua tātou te whaitau whaua wai le whai po sfun ma le lua whaangata mai le lua sfun ma le fitu. Scripture reading for this morning is taken from 1 Corinthians chapter 12
We shall read from verse 12 to verse 27 from the Samoan translation. Mua mua koronito lona mtau pasfulua, tātou whaitau whaua wai whai upas fulmalua, whaangata mai le luas fulmalfitu. Whaafonga mai o a whionga pa ia al tātori. A wā pei o le tino ua tasi ia, maona I tū tino e tele. A o I tū tino uma, e ui na tele, o le tino e tasi lava ia, e whaapea lava Keriso. Wa foi o le tino e le sei tu tino e tasi lea. Ai peitai o I tu tino e lasi. A fai e fai mai le talinga ona wale o le matau o te le so le tino e moni ea. E le o lo le tino ea. Aole nei, ua tuina ele tua I tu tino e taitasi, malana tu I le tino, pe ona fina ngalo iai o ia. Aole nei, e lasi tu tino, a e tasi lava le tino ia. Ai peitai e siri lava o nā o ngāo I tu tino e ta ua e vai vai. A o tātou I tu tino ua tau le leia, e le aise mea mati vai la tou, a ua whātau ina le tua le tino uma. Wa ia tuina fo'i le awa I le tu tino wa vai vai. Pe a whai e ti ngā le tasi tu tino, ia ti ngā whātasi ai e tu tino umalava. Pe vi ia le tasi tu tino, ia ori ori whātasi ai e tu tino umalava. Whamanuia le tua le tātou whaalongolongo, ia nā whionga pa ia, tu mau ia te ia lona lava vi inga, nei se io le whaavavau lava, amene. Tā lofa tamaiti. Ia, whaafitai le whaamālosi wa, pe ua, na tū mui o tātou wā o ngā siva le pōras wharile, tau le ofi le tātou o, a le ua i la sai le lotu pe ua, o tō ngā tātou, ia a whai ua, mo moista meti ona sa tapu ia le tosa moa le taia ia le simeo ia mo mo pe la toa me tato fe tato lot ia fa ia to fa nau ma tua fa tele lo to nga wenga fai pe mo mai fa nau ia wala la to fa mo kis masio lo tam fai atu ia fa ia nga sa mai tio tato tala ni taia o le coat hanger the coat hanger ia po le la au fo le tau tau ila valapa a. The coat hanger. A woman was at work one day and she received a phone call that her daughter has been taken ill and she needed to pick her up. So she stopped by the pharmacy or the chemist to pick up some medication for her daughter. She got out of the car, went in, got the medicine and came back and found she had locked the key inside the car and couldn't go back inside. So she called the babysitter and said, look, I'm locked out and I don't have anybody around here who can help me. The babysitter said, well, try looking for a coat hanger, and use that to try and open the lock. So she went looking around and finally found a very rusty coat hanger. And she bought it, but she didn't know how to use it.
And there was nobody around to ask except for the chemist, but the chemist didn't know how to use it. So she went back to her car and she was sitting there really worried about her daughter being very sick. So she had her hands over her head and quietly said, "Oh God, please help me. Help me open the car. Can you send someone who knows how to use the coat hanger?" And she sat there for about a minute. Next thing you know, she hears this motorcycle coming along and come right up next to her car. She looks at him and was one of those gang members. He had a patch on at the back, had tattoos all over his face. And she was quite scared. So she decided to move back. I'm not asking this fellow, he might steal my car. But the motorcyclist, the man that came on the motorbike, noticed that she was sort of stressed out and said, "Can I help you?" And she said, "Yeah, I'm locked my keys in the car and I can't get in and I'm looking for someone who knows how to use the coat hanger." So the man got off the motorcycle, got up, got the coat hanger, played around with it, and within minutes had the door open. And she was so happy, and thanked him and even hugged him. And then she realized and she moved back. But she thanked him and she said to him, "I was just praying for someone to help me. And when I saw you on the bike and I said, 'God, this is what you sent me,' but thank God he sent you because you have opened the car." And the man said to the woman, "You're the first person I spoke to today. I just been released from prison and this is my first stop." And she said, "Oh, what were you in for?" And she said, "Oh, I steal cars." So she was quite happy. So she found the right person who knew what he was doing, and that was the person that helped her out. Sometimes when we pray for something, God sends us help. We think, don't want that person to help. But it's actually, that's the help you're getting. God knows best. He sends, he might not look like a nice fella because he's a gang member, but God knows he has the skills. He was a professional, He knew how to get into that car. I'm not saying that you want to take up stealing car as a profession. No. But what I'm saying is that God works in mysterious ways. Sometimes when you're really down, God can send an angel that least unexpected to help you out. Don't look at things around you and think, "Oh, that's not going to help me." Sometimes just take a break and see what God provides for you. Sometimes God sends unusual things to help you, unusual things to bless you. Iau tō mata wina pa ware me, ta meti iau tō loa. E le mwhai tū la fo ina o tō le tua. Ia manuia o tō suenga, i le nei fo i vai aso. I le alofa maleanga le le tua, ia ma tō anga mai tātou wa ngā sā. La tātou tō e pese, e lua se lau fās fumaleiva, lua se lau fās furuiva le pese o la tātou pese ai. Lotu
tātou talo whaafitai, tui nātu, nisi o tātou manao i le atua, tātou wifo matalo. Le atua tō tasi pa i ae, le atua le tamā le alo, ma le anganga pa ia. O lau fio lava, o lo loto lo toi tonu o mātou mawhitanga, o e wha maoni ia te mātou i le aso ma le aso e te le tu lafo ina i mātou. O lo e mua au muri au i mea uma mātou te whaia. E le ai lava se mea le lie o lilo i lawa fio. Ma o lawa fio o lo manuia ai mea uma mātou te whaia. O lawa fio le atua e tāpua ia e le lalolangi atoa maisi atua. A wā o lawa fio le atua e sitsiri ese tō tasi lava. E iai le mana ma le pule awa. Ma o lawa fio lava le atua le whaapengai o le mātou iai le neitai au. E le toe te talaina o whai te toa le nei malu malu a e uru whale mai o tangata paia. Sulaina le alofa ma le anga le lei o la ua fio i a te mātou. Le nā foi vai aso ua te atu. A le nei foi vai aso fou ua whape nā o na mātou vāva ai atu i le lumana. Whaafitai le lie i lau tau singa anga le lei i a te mātou. E ui lava o lo iai pēa le wha mai ma le tele o mai, wha tasi mai mātou o lo si o mia ai lo mātou o langa. Ai meise fo i wha noa noanga o na maliu ma le oti. Ai meise fo i le rie mea lo maa whatia ai i mātou ma venga ma mafa o lo tau aveina e o mātou tangata tai tō tasi le nei ola. A o lo iai pēa le maa whana o la ua fio ma lau wha malo longa pa ia. O lo e tauto o lua ina pēa o mātou tangata e te leo tu la fo ina i mātou. A o lo iai lo file mua pule ai o mātou lotu. Whaafitai lo fisoa swani mai, ia te i mātou, tōnu o whale whai ngā ruenga, tōnu o le fatua i ngā tausi, ai meise fo i a o onga le whanau. Whaafitai lo awai ma lo whaamalo si au, i mea sa mātou whaia ma whaatino ina. I le poto ma le ata mai o le mālosi o le tino, sa whaatino ai mea uma. Ai meise tā leni mā ngā waa ua e fōa i a te mātou. Na ia manuia o mātou o langa ma mea mātou te whai. Ua u mātou nisi o fōfuanga le nā mai aso, sa whea ngai malau e kālesia. A pēr fō inisi o suenga le whanau, sa whea ngai mai lātou. A o lea ua mātou poto le li e, mātou te si ia e le whaafitai, ono au whaamanuianga e tele, mo i mātou. Whaafitai lau tau singa e nei o mātou tangata mātutua. Ai maise i lātou o lo whāta o tolia i whale o tangata mātutua te tōnu a inga o no mai tu mau. E le mawhai o na ngalo i lātou i a mātou te talo i aso umatama. Ia whaafoisia le malosi. Ia maua i lātou lo mawhana ma lo file mu ma au whaamanuianga e tele. A o lātou pati patia o mātou whaiva e te talo, ma tāpua i mai i maota malau, a o whaatino le whaamoe moe o le kālesia. Whaafitai lau tau singa le li ie, i le tō tele ma le lau tele o le kālesia, o lo whea ngai ma tonga fitinga o no mai o le tino. Sa whea ngai ai ma tā o tonga e meise e pōpua ngām whainga tā o le o langa. Ai whaafitai le li ie, te leo tu lafo ina i lātou o lo o iai whaatasi ma la ua fio o le fōmasi. Whaafitai le li ia i lau tau singa o nei a mātou whanau. I leo atu ma le toe fo i ane ma i a lātou wa onga. Le poto ma le ata mai e te fōa i a te i lātou, lo malu pui pui o i lātou mai whaoso songa. Ia e meise fo i le li ia whaafetai lo lātou wola, whaale nganga e, whape nāo na awai mai ei pēa i le asa ma le asa i a lātou wa o ngā sa. Ai meise fo i le soifua tautua ma le soifua au auna o lau e kālesia i le vai aso ma le vai aso
o lea sa ma lea sa mea ua latou foina i tupe ma ai maise ia latou soifua ma le ola e tautuaina ai vaega ese o le ekalesia ina ia mafai ona manuia a matou faatinoga faafetai lou alofa aga lelei lo malu puipuia na i o matou aiga uma o loo tapuaia o matou faiva ma o matou tiuti a o matou iai totonu o lenei atunuu ae maise o matou faiva i totonu o lau ekalesia faafetai ona ua fioga paia ua fai pea ma taiala iā teʻi matou taimi faapogisaina ai le matou savali le mana o lou agaga e tautoʻaluaina i matou i taimi o faaosoosoga ia e maise lava le faafetai silisili ona o le faaoletaga nei tapenaina i le soifua o lou alopele o iesu keriso e ala i lona maliu ma lona toe manumālō ua matou manumālō ai le alie faatasi ma ia le ola e faavavau i le faatuatua ma le salamo faamaunu ia i la ua fio pea le viiga ma le faamanu nei masouma seʻi o lava i le faavavau a o le matou tatalo faamanuia mai le matou tapuaʻiga i lenei taeao se tasi lava ua matua o lenei mafutaga seʻi se tasi waitiiti ia fusia i matou uma o le fusi o le alofa tuno ma e faamanuia mai iā teʻi matou i lou tamaoaiga ma lou sosia i le poto ma le atamai ae maise le ola faaleagaga e malu puipuia le mana o lauafio ina ia mafai ai le alie ona atoatoa i matou faatinoina o matou faamoemoe ae maise lava le faatinoina se matou tautua i totonu aiga e maise le ekalesia ia e maise a matou fuafuaga faatatatia aumai le malosi lenei vaiaso auā faamoemoega lelei ma feʻau ma galuega amai le olioli ma le fiafia ia matou mafutaga ia aiga ma le ekalesia foaʻi lou tamao aiga i le tino o lau faasoa le aliie i mea loo mativa ai i matou ma lē tagolima e faamoemoe lava i lou agalelei ma lou alofa faasoa e te faatumuina mo i matou mea ua lē mafai ona matou maua le alie lo matou atua foaʻi mai iā teʻi matou le loto tele ae maise le fiafia e auauna mo lauafio i so o se mea iā teʻi matou foʻi i lou file mu a matou iai totonu o le vevesi o lenei lalolagi ae maise faafitauli ma faigatā faalavelave tutupu faafuaseʻi ae maise faaosoosoga a le fili ma le tiapolo ia lotoloto i lauafio ma malu puipuia i matou ma ia faapena ona iai lou finagalo alofa iā teʻi matou lenei vaiaso tele fuafuaga aiga taʻitasi ma lau ekalesia ua faatatitia mo le lumanaʻi tamā matou te la foaʻi atu i lauafio ia e alofa ma e faamanuia ma faataunuuina faamalōlōina i latou ua maua i maʻi o le tino ia aiga ma falemaʻi ae maise le ʻau matutua ma ia iai lau faamafanafanaga iā teʻi latou ua maua i faanoanoaga faamanuia i alo ma fanau o le ekalesia ia latou galuega ae maise fanau e feagai ma suʻega i lenei foʻi vaiaso tatala o latou mafaufau maua le ona saʻi iā teʻi latou ae maua le olioli o latou loto faamoemoe i lau faamafanafanaga e te foaʻi le atamai ma le poto manuia o lo latou uolaga i lo latou tuputupu ai tonu aiga ma lau ekalesia le alia matou tatalo mo si o matou atunuu o samoa i laga faiga mālō ae maise ana tapuaʻiga i ekalesia ma fata faitaulaga e fia o loo tapuaʻia faiva o si o matou atunuu faamanuia ia latou fuafuaga uma ae maise nai o matou aiga o loo faapena ona tapuaʻi mai o matou lau eleele ma o matou lau fanua faamanuia i o latou faiva matiute ma faamoemoega lelei uma ia manuia foʻi lenei atunuu o niusila ua fai mo matou tofi ia faamanuia le mālō ma ana fuafuaga uma ina ia manuia le lautele o tagata i faamanuiaga o lenei atunuu
ia te mātou lo file mūle li e le nei vai aso, te tonu a mātou mafutanga. O a mea o lo mamafa i o mātou loto, o lo tau a veina le li e mawhai ma venga mamafa, o la ua fio lava e ma la ua venga. Ia lofa mai ma mai a te mātou le file mū, ma e whamanuia mai a te mātou. Ma mai a te mātou le loto te tele, ma mai fo i a te mātou le mautinoa, e te leo tu lafo ina i mātou i so se mea. Manuia ia whana witi, ai meise pepe fōu e fōai tonu le nei e kālesia, ia e meise fōu i nai mātua, o e ua wha manuia ina i au o loa tāua. Mātou te tāro i fōfuanga ma wha moe moenga le nei aso, ia a wai whaatasi la ua fio, ai meise le wha moe moenga le kālesia i lana tala no ako. Ia iai lo walofa, wha mao popo ina e la ua fio i mātou uma, a wā ia wha moe moenga le lei uma. Ia te i mātou le mana o loa nganga pa ia, tauto loa ina i mātou i mea uma mātou te whai. A mātou whanonga longa fo i lau whetalai mai le nei tu aso. Na aunga lau a fio e lau, e ala i lau au na whatau waa. Ai mātou whanonga longa. O le aso fina ngano mo i mātou le nei fo i vai aso. Taitaiina ai o mātou wha moe moenga uma. O le mātou te taro lea wo ofo i nātu. Whatasi ma te taro lea le oi te tonu o mātou loto. Whaia i ailo lava fina ngana. Mātou wala watu i nei me uma le suafo Jesu Keriso, le nā oa mai le tāno. Lo mātou tamae o le langi, ia pa ia lo suafo. Ia o mai lo mālo. Ia whaia lo fina ngalo i lalo langi e peo na whaia le langi. Ia e foa i mai a te mātou le aso nei a mātou mea ai, tau ma le aso. Ia e wha mangalo i a te mātou i a mātou ang sala. E peo i mātou foi o na mātou wha mangalo i nātu. I e wanga leanga mai i a te mātou. Aua foi e Taitaiina i mātou whaso songa. Ai e la vea i ai mātou ai leanga. Aua e ou le mālo mani manu. A toa malivi inga e wha vaula. Amen. Tātou tāpua i le tua ala le tātou fua. Tātou tutula.
Yesu Keriso e lo mātou ali whaola. Tasi ai lasi le taulanga na whaatinoina i lo soifua mo i mātou. O mawai le ola e whaavavau. Tau o se mea i longa ai lo mātou loto whaafatai. O mātou toe ofo ina atu nei taulanga. Ia e maise o mātou tangata. E ui so mātou whatau waa ma so mātou whaletonu. A wā au whi au mau ngā luenga. I le nei e kalesia ma le larolangi ato. Talia mai le mātou foa i ma e whapa iaina. Ma wha manuia mai i o tangata i le nei tu aso. O no lo lava suafa Yesu a mātou talo atuai nei. Amene. Pese lua se lau lima sumalvalu o le a tātou toe pese ai. Sa Feituaina i le whenga fau mo Mokoronito, Sfumalua, Tia Whaongaina, le whai upa Sfumalua. Aua pe o le tino, aua pe o le tino wa tasi ia, ma ona i tū tino e tele, a o i tū tino uma e ui na tele, o le tino e tasi lava ia, e whapea lava Keriso. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is
with Christ. O le manatu au tū, o le nei aso e tusai ma le whaasinonga le tusi Feituna'i Aso a le tātou ekalesia. O le tino e tasi, one body. O le tino e tasi. O whaiupu mua e sifuma le tasi o le tusi le sa tātou Feitauina. O lo whātāwaina i e paulo mea alofa o le anganga. A le vaenga le tātou Feitauina i le neitaia. O lo whātāwaina i e paulo le whaangaina le lei o mea alofa o le anganga. E wha le lei a tili na aifu so ta inga i to tonu o maafutanga, wha pēr le ngā rurua wha tasi, ma le nofo le leia i to tonu o se kalesia. Wha mawhaina i e paulo so o tanga o le tino, ma ona i tu tino, e mōli o mai ai le tāua o le ngā rurua wha tasi o i tu tino i se kalesia, mo se taunu unga le lei o se wha moe moe. Pai mai le mau o paulo, a wāpei o le tino o tasia, ma ona i tu tino e tele, a o i tu tino uma, e uina tele, o le tino e tasi lava ia, e whapea lava Keriso. Mo paulo lava ia, a whai e tasi le tino, a e tele vaenga o le tino, a o vaenga uma o le tino, e uina tele, e tasi lava le tino. E ma whai lano whapea atu, e lasi le whaawinga ina o le neiwhaitau, o le tino e tasi. Mua o le whaitau e tino e tasi, e mawhai o na wha matala ina aini tangata, ua poto wha tasi mo se wha moe e tasi. Le lei peleanga, tau lato o le tino e tasi. O le wha tonga po le tino tangata, e iai le ulu e pito i lunga, e pūlea le ulu le tino atoa. Na le lua lava me tāua i le tino lea, o le ulu, po o le pule ma le tino, e a fia o mai tangata, ai le ai ni tu tino. The world views the idea of one body as a hierarchical system, whereby the head being at the top controls every other part of the body below it. Ai leo wha mawhalea paulo. O le manatu l'apostolo, o le foi tau lea tino e tasi, o le ngā lulue wha tasi, fe langolango mai leo i tu tino o le tino e tasi, e wha mautu le leo so tanga o i tu tino uma, ai mese so tanga o i tu tino nei ma le ulu. Paul's idea of one body is a system of mutual support and solidifying union with all parts, including the head. So when Paul says, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. It means Christ is the head of the one body, the body of Christ, the church, the ecclesia. And just like the human body, the body of Christ has many parts. O nono winga a tau tala lo le tala le lei le tino e tasi, o lo mori mau o ke liso e le na o le ulu o le tino. Ai o le tino lava ia. Christ is not just the head of the body, but the body itself. Pe ona tusi atu ai paulo le kalesia i kolose fai mai o ke liso o ia o le ulu o le tino, o le kalesia lea. O lono winga o le kalesia o le tino ke liso e whata sia ai ma loto ngata sia ai tu tino uma o le tino o ke liso. E tau walunga i le awa whata, i le whatino ina o le awa whata. Ma e tutusa ai tangata uma, e lewa ai ma maua lalo ai le istangata, e le istangata. E le iloa ai se whae longa tangata, pewa ai se whae longa nalu, po se whae longa kenera. A lewa mai polo e leto i eise iuteia, po se eleni se polonga po se saulo. O le tino e tasi a ke liso, e le whaatulaga ina ai po o ai e mua, a o ai e muli, a e whetu whaai tangata uma, e uina ese ata mai ma poto, ese ta leni manga waa, ese to finga ua wala uina iai.
So when we talk about being part of a Christ-informed community, a community bind together as the body of Christ, we are saying that all of us are parts of the body of Christ, equally respected regardless of our status, ethnicity, and gender. Because in verse 13, Paul says, "For in the one Spirit we were all baptized into one body." A wao le nganga e tas, na pāpatiso ina e tātou uma I le tino e tas. Nau ta inga lea, mo le kare o le apostolo Paulo mo le kare se Korinto. Ia manino ia I lātou I le kare sia I Korinto, lo lātou so tanga ma Keriso. O I lātou o le tino Keriso. A o Keriso o le ulu o le tino. O I lātou ele ngata o le tino Keriso. A o I tu tino foi I le tino Keriso. Whawhita auli le tupu le kare sia I Korinto. Wa manatu le au tau o loa, ma le au mau oa, ma e ua I eito o finga mau o lunga. A tala noa lo le kare sia le tino e tasi a Keriso. E pule le ulu I le tino atoa. E pule, tasi al tangata e pule le kare sia atoa. O whainga ia wha Roma. O le whaifo le an malo Roma le tino e tasi. O le emperoa I lunga I o le ulu o le tino a o tangata uma. O le tino atoa e pule le emperoa e le ai se a ia ai tu tino. A le whautuanga Paulo le kare siko ni tu wha mai Paulo. O le tino e lese I tu tino e tasi lea. Ai peitai o I tu tino e lasi. The body does not consist of one member, but of many. Nono wingo tangata uma le kare sia e le na o se tino e tasi, a o I tu tino ese, o le tino e tasi. Church members are not one body, but many parts of one body. Pio ne ese tu tino, o le vai, o le lima, o le mata talinga, o le isu, o le manava, ma isi mau tu tino, a o I tu tino umalava o le tino e tas, e wha tonu le ulu a lātou ngai o inga o Keriso lea. O I tu tino uma o le tino Keriso le kalesia, e wha moe le ulu, e taitaina ngai o inga uma ma wha moe nga le lei uma. O I tu tino foi o le tino Keriso e le ma whai o na tū wha maunga ma wha pe atu le isi tu tino o te le mana mia oe. E le aiso wa ngā, a wā awhia ola mālolo ina le tino ato. Ia whetausi ai tu tino. Pai mai Paulo I le whai upolosu lima. E iai le tino se māsa inga pe a le whetausi ai. O le maua Paulo e longo fia lava I tu tino moni o le kalesia, le tino Keriso. Whai mai a au na pōpua ngātia. A ti ngā whatasi, ne isi tu tino e ti ngā umai tu tino. A vi ia le tasi tu tino e oli uma le isi tu tino. A wā o tō o le tino Keriso tō, ma I tu tino taitasi. E leo se vaengo le tu tino a manuia le stangata e tam whaile se toso mai lana. E le se tu tino le leile tu tino na. O se tala le leita au fo lea mo tātou e kalesia le leita au. Se tu e sa ilifo, tangata lava ia te ia, ma nei fo le nei vai tau. Po o mauti noa, po o moni o ia o se tu tino le tino Keriso. Wa le mau le tala le fai mai. E te ilongo fia lava le tu tino le tino Keriso. Tangata ngai fie ngā rue whatasi. Tangata ngai fie ma futa whatasi. Tā puai whatasi. E whano no whatasi. Wha ma whanai whatasi. O le tino moni o Keriso I le whai longa tangata. Pe fau mai le tangata I maftanga pe na whaavaina le tangata le kalesia e lanu ta sia uma ia. Ma sao I so se wha moe. Tino Keriso I le whai longa lanu. I le whai longa kenera. Ai fie lango I so se tangata e whaahali so na manatu. Ma lango le tangata anga wha. E manui ai le kalesia. Tino moni o Keriso. O mai Paulo.
e tautua whamaoni. I ona whaiva ma ona tiute na ofo ina ai lava e ia o ia e tautua ina ai le tua. E whamaoni lan tapua inga. Whamaoni e whaatino on tofu. Whamaoni le maftanga te talo. Whamaoni lan au fai pese. Whamao popo lan au taravou. Ma fia lan maftanga tina. Ai siri ai o le tino ke liso e ngā lue whaatasi ma isi te tonu o le kalesia. E whamama a venga i le tele o fuafuanga whaatatitia le kalesia. O atoa le su tolu lana alu su whatau sanga. Ma ngā luen perise tatu e kalesia. E ale mele te matawina. Matawina a ona isi whamoe moe o vaenga se po lau fai pese. Au talavou. Fai a o ngā sā po le a o ngā sā. Me ia pe tau wharsā pe. Nā o tai au mai whai. Ai tāpua ai umarisi vaenga. I lato lawa maut. Ai le maa mai se avenga. Alai tinga ina ia nā o tai. Te o tasi pe tō lua. Ono wa manatu. O le ngā lue whatasi tū la fwai pe ngā luenga. Le ai. Ngā lue whatasi. O leo mai ume wha maa popo. Ma wha maa avenga. O misia lava le lo matua leo forsa i tulu atua. Tasi leo tinae e le misi ngā luenga pos wha moe le tatu e karisia. Se ilonga lava e ngasa. Ai atu sa pele atu malo si sawa. Tēnā o whai ma walina e sawa le malo lo le. Wai le sawa ngā na lo sawa mai no fuma e ai. Te lo tala por sai fai mai a tau. E le ana sa. O le au wai lava ma le wha mao popo. Sa o au lau sunga al whawhengai. Sa o le forsai. Pe tātou te le ma whaia se mea le tātou malosi, a le a wai ma le wha mapopo e loai, o oe o le tino moni o Keriso. O oe o le tino o le kalesia. Le loma le tātou lima sfutau sanga. A nei lava e tau wha mapopo al tino o Keriso. I lana e kalesia Sandringham. E whatau no unisi o fufuanga mo le tātou wha moe. Tasi mai a, na mai arista imi toi fo. Anga i al tino Keriso le tātou e kalesia. Wa o ngā siva ma ai tema. O i tala tustusia ma ata ua fola whaafia atu al whaife au. E o fo i le wha ila ina o i puia ma talita ua lewa na tau ana watu al whaife au. Ma whai sefe tu ai. E mata i tangata pe au mai le i le lima sutau sanga lau taravou. E le eini si o le tino Keriso whaatino ina ia mea. O nā nei fo i tatou tarno ako. Whaatau anau pea le tino Keriso e. Se i o mai e wha mao popo mga lue whaatasi. E le nao ia, te le aisi wha moenga. Vaenga tai tasi o le tatou e kalesia. E whaapea lava i tātou. E fo ianga i atu kisimasi. Tau mwhai atu pokalame o kisimasi le au ngasa. Tā lofa nai whanau e mua mai lava. Ai tau wha maa popo mai lava le tino Keriso e whai au ngasa. O le lui tau le nā le tala le lei mo i tātou le nei vai tau, Sandringham. Whaali mai o oe o le tino moni o Keriso. I lou wha maa popo. Ma lou au ai, i lou wha maoni, i mea iti. Ai mai se mea na e tautua ai e li whea, se sau te au whai pese, pe te sau maftanga tina. O e ana sau o fo mai. Mea i o lo tautala, i e paulo le teimin nei. Mea i e lo ai le tino Keriso se kalesia. Ma o popo, ngā lulue whaatasi, le whaanongolongo tina. Pe yeso na ngā pele ai sau e tāpua. Wa upo le atunu le siri ta ilo le tāpua. Pe a wha mai forsa. O le au wai lava ma le wha maupopo. E le to e tau e se ina tātou Sandringham mai le tino Keriso. E le mwhainto e tu e se ina. Nanga wa umona baptiso ina whaatasi tātou le anganga paia. E whai ai tātou ma tino Keriso. E le mwhai ona tātou sola ese.
O fea te sola iai, la ia ile tua, mai fai salamo, pe te sola se oli, la ile tua, sola langi, la ile tua, pe te sola turu inga la langi, la fo no fo ile tua. O le tino ke liso, ele sola mai fainta. Ele sola mai ni me, ele fie iai, al tino ke liso fa ma popo, pe tele pe ite fa ma popo. E mai tala lei. O tau o le tino keriso o tau mai tu tino taito tasi. E pei o le tino wa tasi, ma ona i tu tino o tele au tu tino uma, e oina tele. O le tino e tasi lava, e wha pea lava le tino keriso. Sandringham, mua mia lava tatou ngā lue wha tasi nei vaitau. Wha ai loa mai o oe lava o se tasi o tu tino keriso. Amene. Pese iwa sutasi o la tatou pese ai. Pese iwa sutasi la tatou pese ai. Tele le tatou tapuaʻiga i lenei tuaso faamanuia le atua i fuafuaga uma o toe lenei aso ae maise lenei vai aso fou ia manuia le tatou ekalesia tatou aiga maise na ia tatou fanau manuia foʻi na i o tatou aiga ma uō o loo tatou faitapuaʻiga faatasi i le alofa ma le aga lelei o le atua tatou faaiʻu le tanu o le manuia ma le filemu o lauafio le atua o le tamā le alofa sisili ese o Iesu Keriso lo matou alii faaolo le mafutaga ma lauafio agaga paia ia tumau mai le i o matou lugu manei ma lugo o lau fanau i le lalolagi atoa nei maso uma seʻi o le faavavau lava amene.